mhla zisishagalolunye enyangeni kabani ubani manje enyangeni kaNdasa kwakuthi uNdasa njengoba okhulu uShemba wayebafundisile emandulo ukuthi inyanga ziqanjwa ngemvelo ngokukhula kwemvelo babethu okhulu uNdasa nani na kwakuyisikhathi lesi sasekuyindla lapho omama kade bevuna iqabetho igama nayo impilo phela ingane zidla ingane zayibonakala ngezizo ezindansazana zikhulu izizwe kwasithiwa lenyanga inyanga kaNdasa ngoba kubonakala izizwe ezingane zindasazana zinkulu zisuthi ingane kusekhuluma imanga ezweni lakithi abantu besadla ngoludala besaphila ngokwemvelo bedludla okuphuma emasimini lokuthiwa yi-raw material ukudla okuphuma nje enhlabathini bese kuyongena esiswini abantu banabo babeshehlangene zizindasazana ingakho bathiwa inyanga kaNdasa ngoba bonakala zayisutha zafika idilini zaphakamisa iy'moshwa zakubo zaphakamisa iy'moshwa zakubo ngose-April noJanuwari izithixo zabo njengoba uJanuwari izithixo lezi zakhiwa ngaphambi kwamasinagogo abo ezazikhumuza zithi kuthiwa abantu abanikele ngesikhathi bethunjwa bese kufakwa ibhele bese siyakhumuza kanje lezi zithixo zabo ezibaphambi kwamasinagogo amathempeli abo bese kuthiwa liyavuma igama likaJesu njengoba kuvuma lesi sigqoko besaphile sifane nomuntu okuthiwa uJanuwari kwasenze isiqiniseko sokuthi lento siyayiphila siyayikhonza wathi uJanuwari kulelizwe lakithi kwakuthiwa umasingane kwakuthiwa umasingane ngani abazali bethu emandulo babesinga ngaphansi kwamakhala ombili besinga igama befuna ukwenzela ingane uMaya behambe besinga emasimini ukuthi akukho yini esasithathe sokwenzela abantwana ukudla kwase kuthiwa umasingane amen babekamba inyanga ngemvelo namhlanje abantu abahle basezulwini sidlulisa ukuthi uNkulunkulu wethu uyazi izulu okhona phakathi kwethu yena kazalanga ngo-1910 mabesho izalazala lithi ulabo ko-1865 kanjalo ngemihla yenkosi uCetshwayo ufika kwakhe nje esisuka ezulwini ehlala okhalweni likakhokhokazi wethu uMahadebe mayesefika bathi lapho ngo-1865 wayesehlala emalini ingakho abelungu beyithanda kangaka imali beyifaka endlini imali ngoba bayazi abelungu umlando ukuthi uNkulunkulu efike e-Afrika wahlala emalini wafika ukhokhokazi wethu bayimamphula nemali wayigwinya kanti usegwinya uNkulunkulu okulakhe nayibongozi ukhokhokazi wethu uMahadebe uMaria wakithi e-Afrika owaba yisitsha intombi kaMahadebe eyaba yisitsha sokuhlala uNkulunkulu efike ezweni emhlabeni wayesekhula mayekhula wayesevele ukuthi ungasezulwini waqasha wangafuna ukuvela ngesikhathi efike kanjalo wavele ingane amzingela lokukhula wabona ukuthi bazomzingela mayeseze e-Afrika waqhamuka indoda engane amen waqhamuka indoda engane enentshebe wayesevela ngo-1910 wasezala umsindisi uShemba nabongozi amen njengoba bathi abantu bakulelizwe abayibiza ngokuthi amaKristiyan bathi i-Christ Day Christmas Day thina sinjalo nje usuku kaShemba usuku lozalwa umsindisi mayibongozi umsindisi efike ezweni lakithi usuku lozalwa wakhe kule nyanga esikuyona kusasa uzobe ukhunjulwa usuku lozalwa umsindisi uNazaretha uNazaretha uShemba uNazaretha uShembe umsindisi uShembe sasa kuzobe uzalwa uNazaretha ezweni lakithi intelezi ezokuthi
ephethumeni intelezi zasezulwini ileyamfile othi uma uthatha lefona uzinayisho wathi ngegama lonyazi aphume ngaphambi ukumisa inkamba nayo yonke imkhuba. Cha laba abasebenza ngaphalezi kunendawo engikhulu fanelisi kahle babuye bangezwa bakuxokozela bakuqindawo ngemva kwedele manje. Ngoba kubalulekile ngakona lokhu khuluma. Amen. Usuku lozala umsindisi kusasa. uNkulunkulu ke usezweni lakithi emapondweni. Ethempelini lakithi efoundation. Mshumayela umphethe uDlamini, umfundisi uMzulwini. Ulapho uNkulunkulu kodwa mina ngizibosha ngisho la izweni laseMaqadini. Manje ngiyavela nje ngekuzama ngithithisa uNkulunkulu wangithithisa eNazareth wathi ushiye bani lomzima lokusula. Isezweni lakithi seduze kwasekhaya. Lapho khona uNkulunkulu uzolenzela khona-ke usuku lokuzalwa kuNazaretha. Usuku lokufika kaShembe ekhambeni ephethe intelezi zasezulwini. UNazaretha mayibonge Nkosi. Amen. Othi uma uthathile kuphila imizi yokwamani uba umkhuleni. Njengoba siphila nje siphiliswa kuNazaretha. Amen. Okungakuthwela lutho. Usasala abantu basezulwini. Amandla bayanxusa ukuthi abangene enqoleni baye lokungaza uzala uNazaretha phambi kwamsindisi bembona ngamehlo bona. Amen. Sasa kuseduze namayithi Potchefstroom 2.5 hours sokuyini. Abangene amandla bamfunze mina nawe. Asikwazi ukuthi sijabulise abantwana ngoba lento sifuna uhlale enganeni zase-Afrika. Sikwenza njalo lapho ekhaya emphefumulo. Sabe sathi isinqumo sokuthi asikwazi ukwenza nathi sasa. Fanele kube uNkulunkulu sasa ozobediya namaNazaretha. Amen. Sonke sidlinze singanawo amandla. Sidlinze ukuthi manje uNkulunkulu uyajabula namaNazaretha abenenhlanhla lokufika kuyo. Amen. Sabe sifuna ukuthi-ke ngolwesithathu sokusebenza nalapho ekhaya emphefumulo isakhulu zozenzela abantwana. Kuzodlula abantwana ekhaya yaziwe ekhaya ugcwala abantwana besikole. Amen. Abanye bathini ngomhlophe nabanye bathini ngomhlophe ngoba sifuna ukutshala nabathumbi besikhathi bezosithumba ezweni lakithi bakutshale enganeni lenkolozo yabo yasentshonalanga bayitshale enganeni. Umafuze incwadi yakayibhala ukuthi babefundiswa amamishini Roma bese kuthi bakunzekijani bekhanda sebephatha izincwadi abafundiswa ngabantu abakhumulitwa abakhumula amabheshu usho ukumagela ufuzi uthi babefundiswe inganekwa abefundiswe ezikoleni bekusani school befaka ama-missionaries befundiswa ukudukisa izwe. Ingane ungayifundisa leyo nto yayitshala ushembele ukuthi asikubuyisele emumva nathi sikhiphe lokufa sikhame ukuthi sifake enganeni. Ngolwesithathu siyamena sonke thina sokusingawo amandla okuya kuNkulunkulu sizokubungaza ngey'ngane zethu ukuzala uNazaretha ekhaya emphefumulo. Mayibonge Nkosi. Amen. Sicelile enkulunkulu ukuthi asiphile ezimnandi zonke zikhona. Amakhosazana awafundisa iy'ngane la. Amakhosazana akithi lawo asisebenza nawo afundisa iy'ngane mazingekho esikoleni abafundisa ngokulunga kwaseNazaretha. Mayibonge Nkosi. Sicela ke basitshele iy'ngane namhlanje ezizobe zikhona zifika zonke iy'nsuku zonke ingane. Ngabo 1-2 nje ziyagcwala nehlaliswa ututiti nabanye balekelana nabo. Batshele iy'ngane namhlanje ukuthi kusasa ey'koleni babhuqe ngamadolo komisi babo. Nezwa makhosazana nezwa kamdidi nitshele iy'ngane ukuthi manifike ey'koleni zenu nifike niguqe ningahambi ngey'nyama niguqe phambi kothisha babuze usilizane niguqe ngamadolo noma bayigqokile icathulo niguqe ngamadolo basho balengane bathi siyacela omisi nicele uthisha omkhulu ashela sifunule ngolwesithathu sobe siyodla ukhisimusi ukuzala uNazaretha ekhaya emphefumulo. Mayibonge Nkosi. Amen. Ngizobatshela kanjalo-ke makhosazana ukuthi bangakhulumi nothisha lokumahlweni abaguqe ngamadolo kanye noma uNazaretha bethi sizocela ngisi uthwele sizocela nishele isikhulule ngolwesithathu kuzolenzalwa uNazaretha usuku lokuzalwa uNazaretha. Siyahamba siye ekhaya emphefumulo siyokwenzela ukhisimusi. Kodwa
ingane zifike ifike mayibongozi nabazali basheshe bafike nabo bavunywa umoya mayibongozi abavuma bafike okumana kuzobe zalo kuNazaretha abantwana bakhe basezulwini akho ndiya ezokwenza ukuthi lu-recognize lolu suku ithina abantu abamnyama kade ngisebenza namaSulumane ngisebenza namandiya amandiya ngosuku lawo ubani odivamba wakanjalo awekho emsebenzini sasebenza kanzima sisuke sisasuke sizophela sithi njalo amafazi elindiya amanye abenza amafazi bathele umsebenzi angkhona lindiya lonza usuku loselebrate usuku zawo bakulwela nabe sikulweleni ngokholo mayibongozi ngomthetho khona abathatha amaningi abantu kusasa bangayi emsebenzini bathatha amasikili omama wangwala nohluthathi bathasikili ayithathele lokuthi noma yayanga lakhona khona uNkulunkulu athi isikole singayezulu mangafikanga la ikhona ngosuku lokuzalwa kuNazaretha emakhaya ngihlaba izimvu nihlaba imbuzi nihlaba inkomo ngijabulisa izingane zenu kuzalwa kuNazaretha mayibongozi sasitshela ngoyisa balelona amadoda eswafika eNazaretha esitshela ukuthi amakhosi ayithini kusukele phambili ukuthi mawusuku lokuzalwa kuNazaretha indoda yathi omayinonile ihlabele ingane zawo awubaba wenzani athi ingane musise abantu bami uzalwa kuNazaretha mayibongozi ngoba sabona amabhilidi wafaka amabhilidi wenze yonke into wenze yonke into thanda uhlobisa ngayo mothanda uhlobisa ubongwe mama ngizokuza ubongo ukwasini ecingeni lami izinto zazimule lwahlobisa bajabule lokho kuhamba mayibongozi sasa kuzalwa kuNazaretha ngolwesithathu so nathi sikudumise ukuzalwa kuNazaretha sihloniphe ukuthi namsasa usuku uzobe linganiwe uNkulunkulu nalo sazobe ngamele kodwa ngoba fanele ngabe sonke sisula amandla ingakho sihlezi sasingakhonanisi nokaNkulunkulu mayibongozi yonke lenyanga kuzokuzalwa kuNazaretha ngiyabonga abantu abahle basezulwini kuba abantu abanenkandla emhlabeni abanenkandla noma ukuthi umuntu useyithixweni zawo lisuku umithongo nakubo lithi mntanami ngiyathuma ngithuma ekhala lemphefumulo kodwa njengoba ekhala lemphefumulo iba nje ube nje khona abantu abanenkandla kodwa ibhumu enhlangane nabraham usalelizela phambili lishaya amanyulo lingayisinabhele ukuthi ugundile akuhamba olwethanda lwamuntu ulalela abazali bakho alezela ngaphambili kodwa ngapha eduze kakhumana mtetele ngizobona phakathi kwethu nokhumana phakathi phakathi kuqala kokwakithi ubani isibongo ngokuzala ekhaya mama kankabili izolikhonela wena ndoda wangihlala naye yasangweni semoyanza isondle ikephuze bakwayima yafuna ukushawuzala ngempama yathintahile yokukhulidlayo badala ungali mfethu khulu wadala ngithuma umkhumama ngicela ukunikeza umbongo wabantwana abahle basezulwini ayikhumelela ukhumela yonke into mne wethu ngoba namhlanje unenkandla into engahlele nombani abantu abalitholi ithuba lokukhuluma bahlambulula imindeni yabo igama lami nguLamlani wakaNkabinde khabo mama isibongo ngisisebenzisayo osalamthethwa eDonzolo bathola benkosi mina kwenzela imanga silona iNazaretha ngukholela nje unamathwasa amaningi futhi osebenza kodwa kwenzeka isimanga kulezi insuku ezidlule leli hubo engihuba yihubo engilihuba ngiyinikezwa ingoma makhosi yasekhaya mama ethe ingoma makhosi uNkabinde
ayisiyona ngisho umkhulu kamama, ayisiyona ngisho umkhulu wami, ikude kabi nami. Uthi umkhulu wefika kimi, umntanami hamba, ushiye phansi yonke lento oyiphethe, umele nomuntu omhlalo kundele esekhanda, khiphe yonke lento oyifakile, sengifikile manje. Uthi hamba mntanami usiyele kushembe. Uthi ubona ulezithe ngaka, ubona izinto zakho zingahambi kahle, yebo umsebenzi wakho uhamba kahle kodwa imali uyibona siyaphuca. Uthi hamba mntanami usiyele kushembe, thina besinezikhwama ebesiphethela ekhaya eqeda umlenza qeda wonke umuntu leyaminyaka esasikuwo. Hamba mntanami uyokucelela uxolo kushembe, uthi uyokucelela uxolo, mufika kushembe ufike umntwana ucele kushembe ukuthi sithumile sithe asizocela uxolo. Iy'khwama esayiphatha zabulala abantu, zaze zabulala ngisho abantu ababekhona la egcekeni. Manje asindawo mntanami, asingenile ezulwini. Njengoba singangenile ezulwini mntanami, sihleli kuwe futhi uma ungakwenzi lokho mntanami, uyabona omalume bakho bahamba bengaganiwe. Uyabona ukuthi ikhaya lafa kanjani, ekhaya lonyoko. Ngathi yebo mkhulu. Wathi hamba mntanami uyosicelela kushembe uxolo. Wathi masucelelile kushembe uyokususindelela emanzini usithathele ingubo emhlophe, bese nogogo bakho futhi ubathathele nabo banamacala abawenza la ekhaya ngoba babelalela thina samadoda. Babengeke benza ogogo bakho usasagibela izinto esuku sihamba besabathakathi thina. Hamba ke mntana uyokucelela kushembe uxolo, usuyofika kushembe sikulindile. Yeah. Uthe mechaza ekuqaleni kwakhe ngoba wafika ngoba ufike ikhathi embili. Uthe mefika hamba mntanami uhambe, mufika ebuhleni ufike ufune umshumayeli uNcube. Ngathi mkhulu angimazi umshumayeli uNcube. Wathi ngizokukhombisa leyo ndoda. Wathi uyayibona le ndoda? Ngathi yebo baba ngiyibona. Wathi uyayizwa le ndoda ihlabele ukuthini? Noma ngithema sengilandelela la efonini. Ngiyambona umshumayeli uNcube uhlabelela sithi baba nginikeze isibindi. Sentombi angazi kanjani kodwa leso hlabelelo. Uthi ke yona le ndoda engithumela kuyo. Ufike kuyo uyitshela ukuthi ngithe akahambise shembe, uhambe uyomtshela lokho esitshele khona. Uthe ngisalindele lokho ngalala ekwadlula izinsuku ezintathu. Wathi mntanami hayi sesihambile thina saya kushembe, asingenanga emhleni. Uthi mina mkhulu yini elivimba ukuthi ngingangeni? Uthi ungakusabuza mntanami njengoba usibona samadoda ngisika nje. Bonke lamakhehla lawa babazulu bangalandelwa yimina yonke into ababeyenza ekhaya ukuthakatha babeyinikezwa yini nawe ungayenzi lokho uzothakatha. Uthi sithembe sifika kushembe, uthe ushembe hayi akusiyona indawo kufanele ngangiza kuyo la. Sasithe mntanami uyosifica ebuhleni kodwa uhamba ke manje usiyele ekhaya lomphefumulo, ufike ekhaya lomphefumulo ufike ufune umshumayeli uJiyane ufike ukhulume naye umtshele mntanami ukuthi utshele lokho sokutshela khona ukuthi ahleli kahle la isikhona la siyophumula khona sophumula masuthatha ingubo enhloko. Uthi lo msebenzi esasinikeze wona siyabona ukuthi sasidlala nje ibhola esingalazi. Sizokunikeza izinto sithi iyenza ngendlela esungenze ngayo esizoba noNkulunkulu phakathi. Amen. Ilokho bantwana bakhosi ngithoneko. Umajiya umshumayeli Majiya. Ngakhethi inkosi yami umphamu uyazi wezulu. Amen. Uthe wabani mfowethu? Kabini. Siyabonga nakabili. Abangabili banomlando omude lokuhamba wasezulwini. Mazokufikele futhi uNkulunkulu futhi umlando omude. Siyafisa ukuthi sikhombise lo nsizo kuthungube. Mshaqoka ngokwani. Ubani sibonga? Ekhaya ngokuzala ekhaya mama wankabili. Bakabili. Izokhona wena indoda wadlala naye esangweni semanyanza isonde. Ikhuze babayima yafundisha ukuzala impama yathintahile yokulidlayo. Badala imali mfethu khulu. Wadala umthungo omkhulu.
ngicela ukunikeza umbongo kubantwana abasha basezweni ayikhulumele yena ukhulumele yonke into umnewethu ngoba namhlanje unenhlanhla into engahleli nombani abantu abalitholi ithuba lokukhuluma bahlambulule imindeni yabo. Bantwana benkosi, igama lami nguMlamlani wakwaNkabinde, khabo mama isibongo ngisisebenzisayo. Kusalamthethwa eDonzolo. Bantwana benkosi, mina kwenzela imanga siloni Nazaretha. Ngukholela nje unamathwasa amaningi futhi osebenzayo. Kodwa kwenzeka isimanga kulezi insuku ezidlule leli hubo engihuba yihubo engilihuba ngilinikezwa ingoma makhosi yasekhaya mama ethe ingoma makhosi uNkabinde ayisiyona ngisho umkhulu kamama ayisiyona ngisho umkhulu wami ikude kabi nami uthi umkhulu wefika kimi umntanami hamba ushiye phansi yonke lento iphethe kumele bamule umhlalo kuleli esekhanda khiphe yonke lento ifakile sengifikile manje uthi hamba mntanami usiyele kushembe uthi ubona lezi ngaka ubona izinto zakho zingahambi kahle yebo umsebenzi wakho uhamba kahle kodwa imali uyibona siyaphuka uthi hamba mntanami usiyele kushembe thina besinezikhwama ebesiphethela ekhaya eqeduleza qeda wonke umuntu leyaminyaka esasikuwo hamba mntanami uyokucelela uxolo kushembe uthi uyokucelela uxolo ngofika kushembe ufike umntwana ucele kushembe ukuthi sithumile sithe asizocela uxolo izikhwama esiphatha zabulala abantu zazizabulala ngisho abantu ababekhona la egcekeni manje asindawo mntanami asingenile ezulwini njengoba singangenile ezulwini mntanami sihleli kuwe futhi ungakwenzi lokho mntanami uyabona omalume wakho bahamba bengaganiwe uyabona ukuthi ikhaya lafa kanjani ekhaya lonyoko ngathi yebo mkhulu wathi hamba mntanami uyosicelela kushembe uxolo wathi masucelelile kushembe uyokususindelela emanzini usithathele ingubo emhlophe bese nogogo bakho futhi ubathathele nabo banamacala abawenza la ekhaya ngoba babelalela thina samadoda babengeke benze ogogo wakho usasibadilisa impela usuku sihamba besabathakathi thina hamba ke mntana usicelela kushembe uxolo usuyositha kushembe sikulindile uthembe chaza ekuqaleni kwakhe ngoba wafika ngoba ufike ikhathi endini uthembe efika hamba mntanami uhambe mufika ehleli ufike ufune umshumayeli uncube ngathi mkhulu amazi umshumayeli uncube wathi ngizokukhombisa leyo ndoda wathi uyayibona le ndoda ngathi yebo waba ngiyibona wathi yayizwa le ndoda ihlamela ukuthini noma ngithemba sengilandelela la efonini ngiyambona umshumayeli uncube uhlabelela sithi baba mnikeze isibindi sentombi angazi kanjani kodwa leso hlabelela uyatshela uthi ke iyona le ndoda engithumela kuyo ufike kuyo uyitshela ukuthi ngithe akahambise kushembe uhambe uyomtshela lokho esitshele khona uthe ngisalindele lokho ngalala ekwadlula izinsuku ezintathu wathi mntanami hayi sesihambile thina saya kushembe asingenanga emhleni uthi mina mkhulu yini elivimba ukuthi ningangeni uthi ungabusabuza mntanami njengoba usibona samadoda ngisika nje
bonke lamakhehla lawa babazulu bazalandelwa yina yonke into ababeyenza ekhaya uthakatha babeyinikezwa yini nawe ungayenzi lokho uzothakatha uthi sithembe sifika kushembe uthe ushembe hayi akusiyona indawo ofanele ngangiza kuyo la sasithembe mntanami uyosifica ebuhleni kodwa uhamba-ke manje usiyele ekhaya lomphefumulo ufike ekhaya lomphefumulo ufike ufune umshumayeli ujiyane ufike ukhulume naye umtshele mntanami ukuthi utshele lokho sokutshela khona ukuthi ahleli kahle la esikhona la siyophumula khona siyophumula amafutha asinguwe enhloko uthi lo msebenzi esasinikeze wona siyabona ukuthi sasidlala nje ibhola esingalazi sizokunikeza izinto sithi iyenza ngendlela esifuna uyenze ngayo esizoba noNkulunkulu phakathi amen ilokho bantwana benkosi ngithoneko uMajiya umshumayeli Majiya ngakhethi inkosi yangithe uphamu uyazi wezulu amen uthe wabani police form kabini siyabonga nakabili abamabili banomlando mude lokuhamba wasezulwini amen mase kufikile futhi uNkulunkulu futhi umlando mude ngakhethi inkosi yangithe uphamu uyazi wezulu amen uthe wabani police form kabini siyabonga nakabili abamabili banomlando mude lokuhamba wasezulwini amen mase kufikile futhi uNkulunkulu futhi umlando mude siyafisa ukuthi sikhombise lo nsizwe kuthungube mshumali wakithi lo bawuqala ukudumisa kwazela kakhulu ngegama lethu kaMoya umsingisi siyafisa ngolisa ukuthi ke sitshengise yena noma sebekuna bakuthuma badize ekhaya emphefumulo lapho ekhaya emphefumulo kwalithi umuzi onyazi umfula kaShembe wasebuhleni uphakama lo mayibongosi bebengakutungisanga mabethi yaShembe futhi lensizwa bezokuthatha ikuzela nomela uNkulunkulu kodwa-ke ngoba bona babuye bahamba bona ngokomfihlakalo bayela uNkulunkulu siyambongela ukuthi babuye bakutshele iqiniso ukuthi qalaphi mntanami lo muzi onyazi ngokwakabile ungumfula ogeza izoni zabazali bethu mayibongosi amen siyabongela mkwakithi siyacela uNkulunkulu akuphi inhlanhla mase ubuyele ekhaya uzalo lwakho ungasabi ukulibikela bese uyalimema ngesabatha ukuthi libe khona ngesabatha ukuze ozokwenza bangagcini bekukhomba ngomuntu useqala okunye manje usaqhuba yona imikhuba ngoba akusho ukuthi phakathi komndeni wakini bonke basimeme bakhona abo bekusola khona uyinyanga bedawo uthatha idlozi bakhona bekusola mhlawumbe bephiliswa ukungalungi kwabo bese besola wena bethi uthatha idlozi kanti abazi ukuthi nawe uphethe umthwalo olufukelwa wokhokho bakho bekufukelele ukuthi banikeza lo mthwalo kuyabasinda lokho ukhokho wakho wasendulo mase ushintile bazothi awusenzanga amanye amaqhinga usehlulekile manje nasezimbambile usefuna amanye amaqhinga manje okusebenza noShembe ngoba khona abangazi phela abantu uShembe umuntu mzala umphazamisa kalalele manje mnewethu esicebisa ukuthi lolu daba ungasabi kulethula futhi uthula ngamandla ukuze ungasewedwa bazobe sebekukakile okhokho bakho uhlalise phansi uzala ubafowethu banewethu baba ma ngizosendlala phambi kokusukeni njengoba ngibona sengigundile uchaze nje abantu uchaza bese uthi nina ekhaya emphefumulo bathe ekhaya emphefumulo angizolinikela ukuthi lize nizolalela ukuthi unyazi bezulu lithi amacala njalo adilizwa kanjani abantu bathulwa kanjani imithwalo enjalo amacala njalo akhishwa kanjani ngoba phakathi kwalabantu bakini khona babenza izifungo neyinyoka babenza izifungo empopomeni ezibeni emaweni emgedeni akayedwa lo khokho wakho uvelile uhamba neyinkumbi zabantu abathatha amanyelo abo abawashiya kubona njengoba nabo bathi bawashiye kuwo amanyelo abo laba ethixo bawashiye kuwo ngiyakubongela iqhawe nesibili abanye abantu banenkane athi angikwazi ukushintsha elife lingaba ngiyakubongela mkwakethu iqhawe amen kepha-ke siyakucebisa ukuthi
awubabikele ukuze bezwe na ungathi mase uqala unyakaza uphuma nezimbuzi nenkomo zokuthetha amacala bazokunika ungathi mase uphuma usukhala mnewethu ungathi mase uphuma usuyakubona usuzothetha amacala bathi useqala imikhuba abeze bazozwa silithula udaba ushemba the asilikhulume la belalele bese ubambisana nawo uzokahle mnewethu ungabesabi noma ngabe kuthiwa bekunuka batshele okokuqala bathi awuseqala ukubheka batshele okwesibili bese mhlawumbe bakubhekisele bese uyasukuma kuze wena lomuzi nalabo abavumayo wenzela ukuthi mase ugezile injongo lonke uphephisa nawo ngoba le nto beyihleli kwena beyizonakelela kwabanye nabanye igcina inabele kwabanye abazothakatha mhlawumbe bongathakatha ulapha abantu inabele kwabazothakatha ngoba bethi siyamlaya lo mbala babize bonke khona kithi kusana ukuthi umuntu nje aphume phakathi kwemina futhi kwena angakulaleli kodwa ususikala kuwe ngoba nabo laba bantu bakini babenganabele wena wena babenakale kuso sonke izizukulwane zakini mawubashiya ngaphandle ukhuphula insika begezo na bona besala bazosuka labo bantu bathi uyishele lezizimba ngoba zonke phela kuphume sendele ndodo lakini ubabikele nje kahle kwababa siyakubongela owakithi sizoba nawe zokuqala nje manje usebenza lapha ekhaya kuyasetshenzwa uzokuqala uthetha amacala ngokusebenza amalungu omzimba wakho uzokuthetha amacala mhlambe uthi uchazele ukuthi uNkulunkulu uthi kwamayithulo kanjani kuwena zokusuyijulile ngokuzokusebenza uyenza mnewethu inkosi kusize baba siyazi ke mnewethu njengoba uqala luhambo lana uningi ozokuthola ngama-social media begxeka benza yonke uvala indlebe ulalele abantu bakini ngoba uNkulunkulu bakho oqala lokade ukhuluma nabo ngakade uba ukhulume noNkulunkulu uNkulunkulu oqala ukhuluma nabazali bakho ungakulalela ukhuluma ku-social media namanje usazoza nemakhuluma ku-social media bathi awusekhandi uthengele ngeyizumbuzo imali anginako-nto lokho yathi inkosi amanazareti unyazizezulu bayangixaka abantu yimini engavula lo muzi ngo-2017 ngawethi igama ngathi yikhale mphefumulo kodwa manje bawuthatha umuzi wami okhomba kumuntu uthi kodwa ningabanaki utshela bakunene ningabanaki uma waliwa yithongo lakho lingafuni kodwa unomsebenzi walunga awuna ucopha kukho kwena liyokuthatha lishoniseleni bese belinde inganizo zabo banendaba ukuthi isazokhula ithatha eminye iminyaka balinde inganizo zabo bese bethi nayo inganizo zikhulu bakuyeke wena uhleli mzensisho ngoba ingqondo yakho iyivila lucabanga ulwana noNkulunkulu kuningi ozokuthola mnewethu kuningi abazokudidisa ngabo nabanye kade beyoza kwenu nicobelela nabo basazokutshela okunye kuze kufike lapho esibombe uyaphayisa wona yizwe ulahlela lento wathi ushembe lento uyayenza uyahlanga uqhubeke nayo ungakhohliswa abantu mnewethu ngoba mawufa uyabona labo bantu fanele mafika isikhathi sokugoduka bafithi sebehleli nomvenqama bathi inkosi baphula isihlalo sakho bathi inkosi bona ngoba ulolamla mathunga kini yes bathi unamnami inkosi bapholishe isihlalo sakho bakuphindisa ukukhule uzube ixhegu uthi mase ufika isikhathi sokugoduka bathi hlala lawo inkosi yethu ngoba wenzileyo umuntu uma yenza intetha komunye umuntu bayibambiza inkosi yethu ngoba sisuthi nje uyena sikhulume esigodini sosizi nje uyena uyinkosi kwabakini ngoba bazoqala abantu bakini ukuphuma esigodini sosizi enzalweni kanokhokho ithubu lakhe lokho ngawe ungalaleli kumajini ekukhohlisa ngisho angagqoka umjiva ngisho angagqokani ngoba baningi abasazokuzingela bakufune befuna ukudidisa kanti basebenzela ulusini abanye zihamba nabo ungabalaleli ulalela abantu bakini abakuthumile nenhlanga wenza mnewethu ngoba uyanga kumuntu uma umuntu bezokulawula athi yabona ngokutshela imibuzo edlula la bese kutshela ukuthi afuna ikhwamba oluhlaza nolubomvu nolunjalo aphinde akuphimbise manje ngitshela abakini wena manje uma wemsamo ukhuluma ungasale zasigodo zakho umsamo wakho yini indawo yakho ihlambulukile uguqe khona sengizwile sengikhala emphefumulo bangilalele kanje ngiphela manje ngiqale nomthwalo ukuthetha icala ngoba usethethe icala mayibonga inkosi kusise mnewethu siyabonga abantu abahle basezweni sonke siyafisa lokhu ukuhlelela isizwe ukusehlele noma nangasonisa kodwa izangoma zalithi ngale kwethu nezibathika zami zifuna izibashema mayibonga inkosi azizwe intala lizithola umntwana umpofu ihlambulukile ngivuma zisekufeni
lezi khona zonke izikhale phezulu abavuma balethu nomhlaba ushaba akwazi ukuthula abantu bengavumi yabona abantu bangomfowethu bazothula namhlanje njengoba siyosebenza naye la kuyasetshenzwa ekhaya kwethu abanye bangena emathoyilethi bafika emathoyilethi kaShembe lo dadewethu baze kuze kuthiwa iselelo kuthiwa yini umsebenzi emathoyilethi semahhotela bahleka abanye intudu zijamu nangengisebenza emathoyilethi kanti uzokhipha abantu bakini ababoshwe emajele asemathoyilethi abanye bazobesebenza emhosheni siyaduka manje umhosha kuthiwa zithixo lezi uShembe wafika unyazi lezulu lapho ekhoneni ngizwe nafika lapho ekhoneni nafika la guqa phezulu kwamajilo lalunguza phansi emhosheni kwavela ukukhafula iphunga lamangcolisi ngoba uhlezi kungcolile umhosha abantwana benkosi lo ngoba ukamke wastela kuyasevisa wastela kuze kuchithelele ngaphandle ehla mangcoliso lo mholi uhlezi ungcolile omama nje besuke beyana sathi siyabaxosha kwaqhamuka inkosazana yathi inkosazana wemshumayela uthi angibuze uyazi baxoshela nabantu abasebenzayo uyazi ubenzani uyathanda yini uhlezi ngcolile iphunga la omama nje besuke beshanelela bashanelela lensila angithi maqhumika moko yahamba yabambelela phansi omama basuke beklina leyo nto bese kwakhona umuntu othi uShembe wakhona emhosheni emhosheni akhona kaShembe futhi uShembe ageza abantu emhosheni kodwa kusuke kuyosetshenzwa ukuthi umuzi kaNkulunkulu uhlanzeke lo muzi uShembe wakhele lokho thina masisebenza uShembe uthatha amalungu omzimba wethu awenza isipho ageza abazali bethu siyakhona njengale sokwesongela khona ngale sokukhala namathamba abantu ubabheka mazikhizo abantu khala ngidumizuza manje sihlala nazo siguduze silungisa umuzi kaNkulunkulu usekeleke zophana amajilo sokusebenza asinendaba ukuthi sibonani basi ngoba thina sikholelwa ukuthi njengoba sisekela umuzi kaShembe uShembe uzosibusiso kuphuma abantu bakithi esigodini sosizo hayi ukuthi uzodumisa umhosha cha ukuphila ngokucabanga kungcono kabi uzosebenza emzini kaNkulunkulu nokuthi uye emzini kaKhumalo ayothi uKhumalo uzolapha wena uKhumalo umazi abantu bapho lapha ekhaya kimi ngokuchela lesizwe zakho ngithele ngayo mangena kini uthanda ngumsika kini ngiyele ukuthi uyongisa amakhongo ihluka ngani ke nokhonza ithi la kunokuthi usebenze emzini kaNkulunkulu manje uShembe hambani matabanga usho eKenani nje wathi uShembe eKenani la ekhaya isibusisa la ekhaya ukusebenza wathi umuntu ngisexosha iphepha la ekhaya kuyisibusiso manje makuthiwa abantu abawesebenza wena usuzola into ezoyenziwa ngimemeza uthi lapha ekhaya emphefumulo ukhonza umhosha hayi bukusisa kahle ukuthi uyaphila la ekhaya kuwe bukusisa ukuthi uyaphila lapha ekhaya kuwe unyazi la hamba la emhosheni lafikela labuka lathi hayi amanzi alungile majiya thengani umshini seyifikile nje insizwa ekade ngizozela isombe na umshini omkhulu ngapha uthi ngizothenga mina mshumayela 90,000 kuyaphezulu athi ngizothenga ngoba ngizwile ngesathi ukhuluma unyazi lathi lamanzi lathi unyazi lamanzi majiya mina ngezwa kukhapha ukuphunga yabo moya lapho kulizipho ngelizipho uShembe kodwa ufikela wafika lenga khona wathi khaphu wathi yini ngathi ubaba bemshilo uthi indawo nje impilo baba wathi hayi mbuzo uthini ngathi baba kuyeqhubeka indampoko wasela bese zingena emhosheni lana zingakontrola ngokume ngasebenzi abenzi uhulumeni zayiqhubeka indampoko kwesizathi sigijimela nomhosha ingakho sawenza wayithanela uthi lenza kahle wayithanela ngoba uzolalela nikwazi ukukhanela kahle kunale mpihliphihli ngapha ukwazi ukukhanela ngapha lo mhosha ngapha njengoba umphihile umnqatha njengoba bhekile ubambele etsheni uhlala uzubone umuntu manje ingane mayikhushuniwe igacele ungabantu lezinto ezidlulela izibone manje besokuyeka kanjani-ke le mhosheni unqama umuzi kababa ngoba unqama umuzi kababa ukayesele siyeke nje kunjalo ngoba kade kuphihlikile bayazi okhumalo la sifike la siphuma phezulu umuzi wala ngaphezulu uShembe wazobeka la gcwele itampoko la yonke lo muzi gcwele itampoko baningi engibezwayo besithuma ku-social media umuzi kaNkulunkulu ogcwele itampoko iqiniso lelo gcwele itampoko la zonke itampoko zikamashu zonke zifana nedende wena zonke zoshona le ingakho kwavelisa kwazi sathi mntanami woze khale emphefumula abantu ingane umakoti wakhuluma na umama wathele umama usekhulile uthi ukhokho wakhe lesi sitampoko koma eseduze naye uthi mayefika kushona leso sitampoko wathi mntanami shaka buka la mhle khona uhleli phezulu sitampoko uthi wayesephaka wasesukuma lesalukwazi sasezivula isitampoko wayekhuluma lani khona uthi savula isitampoko
uthi mayivulisa ngokuthi kwaphuma abantu wena wabona inyoni mayiphuma ifosha udabeni iphumela ngaphandle uthi babefosha kanjani uthi yena udaba babephuma bethola udaba ngekhanda nangamahlombe uthi bathi ngiphansi isakwazi amakhefu ingane uthi sabuza lesalwazi ethi babazi na wathi angimazi wathi wabona bakugengana abasendulo kana uthi ngizokuvezela umaziyo uthi wayesefusha wathi mbuwele wayesephumela ngaphandle ngomsulubuzo lokho wathi ubala wathi ubaba wahamba 10 years ago wathi bonke mntanami bonke isisu sami lesiza yini imini ngababulala mina ngizalwanga mina usho lesalwana mina ngizalanga mina ngahamba ngihlile uma wequmeko wahamba wayotheza emumethe wathi mayeselapha ehlathini wanyikizela ngachitheka uma wayesekhwanda emobeni wagqiba ngenhlaba ngathi izoqhamuka amamalasi ehlathi afika khwanda inje phela iyahogela yangikhubuluza uthi lo ngasala lapha mntanami endulo ngakhula ngaze ngaba mdala ngaba nenhliziyo efana nesilwane ngoba ngisesifinisele uthi ngababulala bonke labayizingane ngobona bayamaxhegu uthi kusiza unyazi lathi mntanami umusa uqotha isizwe sakini kanje woza uthi wangithatha unyazi weza nami ngilethe ekhaya emphefumulo kodwa ngikwazi ukungena endlini ekhaya emphefumulo ngezwe ngoba yikho ingane ezokumela ingakho ngithi mntanami ngizokutshengisa ukuthi bonke abantu babona inzalo yami le angakakhulumi ngabazala mina nomama wami ngikhuluma ngenzalo yami uthi umbuzo-ke uthi imali lo mshuma wathi akazalanga ngomuntu wayesekhomutha izalo yakhe ubaba wami maye nodadewabo owaphumayo mina ngigalela alowo dadewabo abantu abasizwe isizulu ubabekazi wakho udadewabo wakho uye athi nini emzala mfowabo athi ingane zami lezi isizulu sinjalo nawe ukhuluma kanjalo nothi ingane zakhe ingane ezayizalwa abafowabo nodadewabo abazalwa bona yena wahambe eyihlwile ngiyabonga abantwana abahle basezulwini ngibongela insizwa kanye nami ngiyayibongela ngoba nami abakithi lobekhuluma nje bayavungama manje thukuthi azolini madoda azolini asiveleli nanga vele lo muntu usengozini mfowethu abantu bakini bavumile ushembe akagqilazele ngabo aloke bakitazi bashela ukuthi abalahle imfama bayivumele bona bazogeza khona namhlanje usazosebenza nje bazogeza siyafunga siyakhomela ushembe abakayi nonkulunkulu uzakwenza namhlanje uqala ehlanganisa umndeni maninake esifayeni lithi ngizocela uNkulunkulu lobe sebagezimo bayivumele bona siyabonga abantwana bakhe basezulwini cela uNkulunkulu abusise izwi lakhe abusise nalensizwa yakaNkabinde ebezohlambulukela abazali bayo nathi sonke sikhona amen sesingakhuleka abantwana bakhe siyosebenza manje zikhonza izinto zasezulwini sengakushemba ngasipha amandla amakhulu nabazali bethu bavume siyosebenza bavume ukudedela imithwalo yethixo zabo amen